kuye ukuba ababusise abafundi babakhuza ababalethayo kuye uJesu ebona lokho wachuluka wathi kubo vumelani abantwana beze ningabanqabeli ngoba umbuso wezulu ungowabafana nabo uJesu wabavumela wabamkela ngokwethaba ngiqinisile nginina lowo ongamela umuso wenkosi ngobuntwana angengene embusweni wabakona ethabile wabeka izandla zakhe wabakhulekela ngomsa ngoba bengumhlambi wakhe. Ukubusisa abantwana kodwa ngoba sonke sinabantwana ebusweni bukaJesu Kristu. Ukubusisa abantwana okami Marko 10:13-16. Ukubusisa kwabantwana khona baletha kuye abantwana ukuba abaphathe, kepha abafundi bakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubo, vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabagona wababusisa ebabeka isandla phezu kwabo. Wabagona wababusisa ebeka izandla phezu kwabo. uJesu ma ebusisa abantwana abazali bebelethile kuye njengoba sibenza nathi abantwana sibaletha enkosini uma besasele, ngoba singababhabhathisi. Ngokwenye indawo bayabhabhathiswa, bayabuswa kuJesu, bayabusiswa abantwana. Ande kuba babhabhathisi, uma sebayabhabhathisa sebezithuzela bona ngokwabo. Awudingi umzali abaphoqelele. Uma umuntu esebona elizwa kahle izwi kaNkulunkulu uyazinikela ukuthi abhabhathiswe. So abafundi bakhe bona, ngoba njalo nje namanje uma abantu behamba nawe uyisikhulu kubo, bakusitha bavimbela abantu ukuthi bese kuwe babaphushe. Nabanye abafuna usizo, nabanye bazofuna ukuthi ubathinte, bayabaqhelisa. Uthi uJesu wathi kubona lokho, ngoba wayezele kuzofuna nje abantu abalahlekile, wabakhuza abafundi bakhe ukuthi bangakwenzi lokho. Babaletha kuye, wabagona, ebabusisa, ebeka izandla kubo, ebabusisa. Lokhu kwezinye iy'bandla bengakwenzi, especially ukubekwa kwezandla. Ngoba noJesu wababeka abantu izandla, wabeka nabancane izandla, wanika nalowo mthetho ukuthi hambani nishumayezwe lonke abaphendukayo, nibabeke izandla, nibabhabhathise enkosini. Ngakho siyabona lapha ukuthi izwi laNkulunkulu liphethe umntwana, liphethe abadala, liphethe izikhulu, liphethe
abafokazi, liphethe abahluphekile, liphethe abantu abayizikhulu. Kuwo wonke umuntu liyakhuluma ngokwesigaba sakhe. Manje nala uJesu wayekhuluma ukubusiswa kwabantwana, ukuthi umuntu onenhliziyo yomntwana umuntu ozowubona umbuso kaNkulunkulu, kepha uma umuntu engenayo inhliziyo yomntwana singeke siwubone ulokhuzana umbuso kaNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Jesu uthi umuntu ongeke alokhuzana amukele umbuso kaNkulunkulu njengomntwana akasoze awubone, akasoze asindiswa, ngoba umntwana uthuthela manje sekhohliwe, uyadlala, uyabuya futhi kuwo. Kodwa thina abantu abadala asikwenzi lokho. uNkulunkulu sengathi angasisiza sibe yibo abantwana uNkulunkulu, ngoba nini nanini asoze sibe ngaphezulu kukaJesu Kristu. Amen. Number 4. Ngiqinisile ngilina lo ongamkela umbuso wenkosi nje ngomntwana angengene embusweni wabakhona ethabile wabeka izandla zakhe wabakhulekela ngomsa ngoba bengumhlambi wakhe.